channel thil tu le ngai thatu zong zong te sibai ve pule voi hi November ni ruk sang ni som ni pali ania tuna chanchin kan bo sei mek lai hian India Times a chuan da riat le achan be ri te pa New York Times a ro chuan November ninga ni in zandar som so pakhat vel an mang chho mek ani tin US inthlan po vote khak zo ni do in tuna hian result 10 khatarun chuak to a chu tun tuma hian kan thir ho don ani ole hey inthlan result hi Fox News atangin live in kan en meka tuna hian in result hiat to zong zong atangin Kamala Harris hian in electoral vote za som pasari amwa Donald Trump hian in za som kwa panga mu in tuna hian ma hruai me kani he electoral vote an mu te hi khoi state atangin nge an mu ti kha me patang hian ai lo clear ho lok teang tuna me pa kan muwa sen ho zong hi Donald Trump chakna state ten nia ti chonin apol ho zong a hi Kamala Harris chakna state ten ni ama saberin sop takata hian in electoral vote pathum omin Donald Trump achaka za som sari in achakani ti chonin no takata hian in electoral vote pathum omin Donald Trump achaka za som ruk pakwa in achakani ti chonin Wyoming a hian in electoral vote pathum omin Donald Trump achaka ti chonin Colorado a hian in electoral vote som omin Kamala Harris hi achak ve thungani ti chonin Nebraska hian in electoral vote panga omin Donald Trump achaka ti chonin Kansas a hian in electoral vote paruk omin Donald Trump achak bokani ti chonin Oklahoma hian in electoral vote pasari omin Donald Trump achaka za somruk pasari in achakani ti chonin Texas a hian in electoral vote somli omin rinlok ange in Donald Trump ni na achang bokani ti chuanin Missouri a hian in electoral vote som omin Donald Trump achaka ti chuan Illinois a hian in electoral vote som pakua omin Kamala Harris hi achak ve thunga za som nga parukin achakani ti chuanin Alaska ti chuanin Arkansas a hian in electoral vote paruk omin Donald Trump ne na achanga za som ruk pakhatin achakani ti chuan Louisiana a hian in electoral vote pariat omin Donald Trump ne na achanga za som ruk parukin achakani ti chuanin Mississippi a hian in electoral vote paruk omin Donald Trump ne na achanga za som ruk pakhatin achakani ti chuanin Alabama a hian in electoral vote pakua omin Donald Trump achaka za som ruk pariatin ne na achanga ti chuan Florida a hian in electoral vote som thum omin Donald Trump achaka za som nga parukin ne na achangani ti chuanin South Carolina a hian in electoral vote pakua omin Donald Trump ne na achanga za som nga pakua in achakani ti chuanin West Virginia hian in electoral vote pali omin Donald Trump ne na achanga za som ruk pakua in achakani ti chuanin Kentucky a hian in electoral vote pariat omin Donald Trump achaka za som ruk pali in ne na achangani ti chuan Tennessee a hian electoral vote som pakhat omin Donald Trump ne na achanga za som ruk panga in achakani ti chuanin Ohio a hian electoral vote som pasari omin Donald Trump ne na achanga za som nga panga in achaka ti chuanin Ohio hi Donald Trump president tour Donald Trump vice president tour JD Vance ate state kha ani bokani ti chuan Indiana a hian in electoral vote som pakhat omin Donald Trump ne na achanga za som nga pakua in achakani ti chuanin New York a hian in electoral vote som ti pariat omin Kamala Harris ne na achanga rinlok ange in Kamala Harris te lam hi an chaktani za som ruk pathumin ne na achangani ti chuanin Vermont a hian in electoral vote pathum omin Kamala Harris ten ne na anchanga za som ruk panga in Kamala Harris hi achakani ti chuanin New Hampshire a hian in electoral vote pali omin Kamala Harris te anchaka za som nga pathumin ne na achangtani ti chuanin Massachusetts a hian in electoral vote som pakhat omin Kamala Harris ne na achanga za som ruk patmi in achakani ti chuanin Rhode Island a hian in electoral vote pali omin Kamala Harris ne na achanga za som nga pathumin achakani ti chuanin
Connecticut hianin electoral vote pasari omin Kamala Harris in na at sanga za somnga parokin at sakani. Tichuanin Maryland hianin electoral vote som omin Kamala Harris in na at sanga. Tichuanin Kamala Harris in na at sanga za somruk paghatin at sakani. Tichuanin he anchak na state zongzong atang hianin Kamala Harris in electoral vote za som pasari. Muin Donald Trump hianin electoral vote za som ko panga at muwa tuna hianin Donald Trump hianin ma hruai me kani tin tuna anchak na state te hi laurin lok angei anchak na tura laurin lok angei kha nia he me pi en lok taila he me pa hianin hei tuna Colorado te tichuanin New York te poni se tichuan Illinois te poni se ngin heng state te hi Democrat lam on state ten nia in thanapiangin Democrat lam ho anchak na state ania tuntuma po hianin base lok ange in heng state ate hianin Democrat lamin ne na anchanga Kamala Harris hian ne na achangani tichuanin South Carolina te Texas te heng Oklahoma te poni sengin Oklahoma te poni sengin heng state ho te hi Republican lam on Donald Trump lam on state khan ni shima in thana piangin Republican lam hian heng state te hianin ne na an chang thina tuntuma po hianin rin lok le be sei lok angein heng state te hianin Republican lam Donald Trump te hian ne na an chang ta ni tontit muna chuanin result free to state te hi achak tur so kan no rin lok le be sei lok te kha an ron sak tangei boka tichuanin tuna po hi tuna kan thlir lai mek po hianin result hi arun tang thut theya chan chu live clear kan ni wangin chanchin hi result hi to te hi Fox News hian an update zela tichuan tun din munari hi chuanin result hi thei to chin din muna hi chuanin Donald Trump hianin electoral vote za som ko panga in ma hruai mek ani oi tuna po hianin result arun update lea electoral vote za som ko panga tang kharin Donald Trump hi electoral vote zahni panga arun kai le ta tichuanin eng state atange tuna hianin eng state tange runin update le kan ti chuanin Utah sa hianin Donald Trump hi chakzokin tuna hianin result arun puang thar le ta electoral vote hi electoral vote paruk omin anchakna percentage ro tuna hian alarun tar lang thei thri lawani tichuanin Montana hianin electoral vote pali omin Donald Trump ni na achanga za somni pariatin achakani olet hei hi tuna result in update chakzok te din mun khania tun din mun tuna chanchin kan bo sei mek lai hian Donald Trump hianin electoral vote zahni panga mu in tuna hian ma hruai meka Kamala Harris ro chuanin electoral vote za som pasari ahmu ve thung doni amaro chu hei tuna hianin California te hi result alarun in update nova hei hi Kamala Harris te ni tura base lo le rin lo khania he California Kamala Harris hian ne na changani chuanin California hin electoral vote somnga palila ya oma chuwang chuanin Kamala Harris hi achakani chuanin a result po hi arun dang lam dor thayani tondin muna ero i chuanin an result mu te hi ain khaw khop maya za som pasari le zani pangala in ain khawa tondin muna chuan Donald Trump hianin ma hruai mekani ti kha jinglam chanchin tun khenga in kan result fliat thei to state te tanga result te kanon update ani